Marah saya tak sepeda mah. Tak permisi dah seketek. Kau ke sawah, Pak? Kisah-kisah mengecek tak sepeda setek. Banyak nambagak di kampung aku. Banyak orang nambagak di kampung aku terancam hidup awak. Stek-stek bawa cakak. Yuang, bawa menuang yuang. Dan suruh pergi ke sawah tadi buyung mau menuang sekoko. Abak lambona tibo ambo tadi sudah ribut orang kampung aku tadi. Iyo bah ribu apa karo yuang? Niko bawa awak kan tadi je sepeda. Oh letak ni muka rumahnya tu sepeda tu. Keciknya sepeda kalau lulunya sempat sepeda awak sebanda. Baka sampainya sampahan dia lain tak buyung antaknya tadi. Ndak, awak letak ni muka rumahnya. Artinya sempat sebanda tu nyajak lah cakak. Onde Cakap badannya kadang lah, Pak. Kalau ketek badan mungkin saya kalah dari awak mah. Badan kadang tu awak kalahnya tu ndak dia cakap. Jadi gini bah ada buyung lain. Itulah dia abak kalau pe awak kekok perasaan abak masuk nak les kumpul lah, Pak. Les bahasa Inggris lu ah. Lawannya tapi awak cakaknya bahasa Inggris. Inggris bahasa cakak. Oh, kan bisa bercakap muncuang buyung Ndak, nyo kan. cakaknya ndak mau awak harus balik dendamnya. Ditekui kau 3 kali ya. Ditekui kau sampai kali ya. Jadi betul yuang. Nama Nama bangka yuang. Ko. Ya. Ande yo lah bangka kadang mana mau yuang. Abak masuk baraja kumpul lah, Pak. Kumpu jaleh awak si koko ada silek awak yuang. Manga ka kumpu tu budaya lain tu mah yuang. Silek ni bisa tabang-tabang tu. Lebih daripada tabang, mai hilang saya mah yuang. Ada kawan abak guru silek. Lah ya do guru kawan abak si koko beko bantan ke sinan tu ko. Siap salat asar ko beko. Nyo kan banyak tu abak karate, kumpu, judo nan mancak abak. Kalau dia awak tentu tradisi awak salah. Ini tradisi awak ko nan legak mantap gini ko seketek silek ko. Buyung nak tayo. Sudah sampai tapi silek ko awak celik lu di sejarah bak ndak donya kalau si kumpu ko baknya doh dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5. Ajan banyakna kok bisa entak dan lain-lain. Beko mungkin dan lain-lain ko do salah ke guru tu nyo cukui deh sedo tu mah. Paya inan le bak. Ya sudah salat asar ko bantan tu abak salat tu dia. Dede. Bihai merpati tabang sajoli inggo di rantiang kayu gadang ala di pangku ala di kali bagalui pangali jo karanjang ala yo dendang kawa dendang saluang kawa saluang saya nak kali pa buek le mak ba galanggang wak le rami orang silek kan itulah mak labarari ko nak adoh nyo buyong sebagai pelatih di galanggang awak ko pandai awak jo anak murid awak kan sama jo konsumen awak tu iya mak latih nyo elok-elok mana baru pandai mana baru kawaraja mana sudah pandai kan tentu buyong jam-jamnya iya jadi beko ada kawan ambo tu anaknya ka masuk ka melamar ka latihan silek iko mah buyong tatat namo di ma bara barek badan bara tantasnya diaja apa indak atau langsung nyo ka silek tuo sekali iya beko nyo kemari mah buyong aja nyo ya jadi mak jam berapa jadwal latihan besok malam jam 8 sudah isa jam 8 siap isa nak oke yalah ambo tunggulah berita beko kalau ada nang kare-kare beko telepon sembo ya jadi mak lah iyo ambo kate lu iya mak lah dari tadi menunggu alun ju tibo na orang ko lai kece aduh jo na kabaraja aku mah Mampe ba. Ayo pe ada piantan ke tempat pu tu tempat sasaran silek tu awak yang pelatih silek siko yo pak siapa nama awak ko Pului. Oh, Pului. Ya. Tadi Allah ada pesan dari Mak Lecet. Walau suhunya dia po dia. Oh, yo. Ya. Mak Lecet ya. Kau kemenyaran si buyuang kau si Asril kau Oh, anak jadi kau anak pak kau? Ya. Oh. Awak anak nomor berapa? Anak nomor 9. Awak nomor 9. Iya. Nya bawan tahunya nyombe. Iya.
Jadi itu nak disampaikan pulih tolonglah dari latihan anak ko seketik masalah ko anda ada nak kenyo pandang di rumah tu. Jadi nyo kitnya kalau latihan kumpul. Ya. Awak kecen nyo latihan kumpul tu nak budaya awak doh. Silik aduh dah awak sikon nak dia mujarab. Duduk lu Pak, duduk Pak. Ya. Cari sini awak lu nak. Yang duduk sekolah yang Pak ni silekan mau Pak silek kulango tu Pak. Nyo mau itu mah. Ni silek. duduk lu yang. Basia awak ko Pak. Basril jadinya. Asril nama Ya. Pak. Ya. Basril ya. 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 Nah, kalau dek awak di siko, dek nagari awak di Pahu, Ya. jadi silek awak siko silek Pahu. Oh silek. Nyo beda-beda tuh. Lain Padang, lain Bilalang, lain Lubuk, lain ikan lain Jadi daerah, lain seandainya awak aliran. nak- Uyang dangan nyo ngecek dulu. Awak tanya lo Pak seandainya lah pandai besok tu silek di pesisir tu. Besok tu Boleh. biar nama silek pesisir Pak. Boleh. Kalau lah pandai boleh. Dangan guru mengecek dulu uyang. Habis ko baru uyang Ya. sanggah. Tu balik Pak. Nah, itu loh. Tujuan Pak Sril ko Baraja Silek ko untuk apa? Tu bela diri Pak. Kan dah untuk cekak tu kan? Enggak bela diri. Nyo itu. Jangan kecil lo balas dendam nak Pak. Enggak ngalo ke dikecek Nyo perlu ditanaman berdekuang. Yang kecil lo bertekak jurang sepeda tu nak Pak. Enggak ke Tu bela diri saya Pak. Jadi mereka kalau orang ke Baraja Silek diberasihan hati dulu. Pasang niat yang tulus ikhlas. Jadi tak ada untuk lain-lain gitu. Sesuai jo filosofi musuh hendak dicari kok batamu tolong ilaan. Tolong ilaan. Jadi nak pantang di ilaan doh. Kalau pantang di ilaan. Kalau dilaan Pak tu nak cekak diwak tali silek dia. jurang tu Pak. Jadi mereka dengar lo. Ya Pak. Setiap bertanya dibantah dia. Musuh hendak dicari kok batamu tolong ilaan. Ya. Tapi samantang pun baik itu. Kok tak sasak kijang karimbo. Ya. Tak sasak judulnya tadi tu Iya. Matuari ketabanam. Ya. Tampek bagantuang kok kaputui. Ya. Tampek bapijak kok kataban. Ya. Indak dapek mengilak lai. Di situ Baru silek boleh perlu. awak silek Pak. Dari situ keluar silek. Aso hilang duo tabilang. Tando awak laki-laki. Ya. Basilang tombak ketika parang sabalun naja bapantang mati. Jadi sama itulah puluh ya. Iya, Kalau Pak. iyo leka babakat anak buku cula cuba dicelik tagak tu puluh. Yo, dia cuba. Iya. Dicuba tu uyang kan le menengah uyang tadi. Tu ambo panggil guru silena. Itu ya pak guru kayaknya lain. Cubalah. Ya. Tagak Cula puluh baik tagak jenyo seketik. Salam lawak lu, Pak. Nyo itu adat mah. Iya. Kalau nak mati awak. Ndak mati gitu. Kapuluh itu nak kabak do. Kok sero pendek wah kok. Tapi beraja ada alun rendong lah Pak. Sero panjang le doh. Lain. Lain. Besok apa pakai sahabat panjang. Pakai lah kain taruang lo untuk sontaro. Lah ikut saya lah. Kok lah lama mereka kok. Ya, lun nak. Baru lo. Uyang. Dangan lah kecek. Jangan tetea juga. Baraja tu serius. Kok untuk membela keluarga awak mau uyang. Ayo. Mulai dah Pak. Lah. Coba bayar. Baik. Baik lu kau contoh. Contoh sama ku yo ada baik seketik tu. Baik. Konyo. Tu. Pak Yuang. Nya di baik Pak. Okey. Tinju, coba tinju. Tap. Konyo. Lah. Jago tu. Mati buat orang. Coba tinju lomba. Mau tinju. Wah, Alun pandai ya, Pak. baik. Imakoi buyong baraja dari kini ko. Tinju tu Tangkok cie dulu. Tangkok cie. Tangkok cie. di baik kau Dibaik ko dibunuh nyawa. Dia lapuk dibalian lai. Tu. Jatuh dibayar sekali. Tu. Mulai dek Pak. Ulang le. Coba. Be. Hop. Tap. Konyo. Tu lebar bakat. Ayo wakat. Itu bisa tuh mah tuh. Nah, kalau lai tanantian tangan tu bisa. Duduk lo buyong sekolah. Itu dos selero tuh mah. No jamara latihan Pak orang. Nyo latihan malam sesudah Isya. Sudah Isya. Tio petang kami malam Jumat. Mesti mulu Ya, besaran ya. saya nak lelok ke pulis sudah. Ya. Yo guru pada orang Pak. Guru pada orang Pak. Di siko berdua nyo. Kedua ya. Kedua guru sekolahnya kan lain tak dengar. Ada buyong. Alah wak pulang malam Guru. jauh hari Ya, tu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi lah mak silek kan. Tak silek ni pada
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore guru. Yo, capek tiba mah. Iya guru. Ai lah jadi ayalan lo jadi mimpi-mimpi lu dah Pak. Jadi keceng kabak di Pak malam lah mau nama Pak dah. Kalau le semangat pai lagi ni keceng. Tu datang kalau dia mau bersiap lo guru maja sore ko kan. Tu bah gini ko. Dah cada ka raja malam ko raja gini raja malam raja. Yo le ke sebanai ko. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ba peluy. Yo mak. Iko lah tiba mak. Oh, awak anak si Andrew. Anak abak Pak. Anak Bak. Awak nak ke beraja tu. Ya. Tegak. Sini tegak ah. Alah nyuma lamar ya, belum lamar tadi. Lah siang tadi lah tiba tadi kak. Apa kok siang nanti bo? Pada malam ni kau ngaji lo malam Pak. Mengaji malam. Ya sore salah. Cuy tegak kudu-kudu lurian, bo tegak Oh kudu. nak bawa kudo dah Pak. Alah latihan tadi. Oh nak bawa kudo dah Pak. Alah tadi sebentar. Oh lah beraja kudu-kudu anu lai. Alu lah. Oh, alu lah itu kecian teragak kudu-kudu nak bawa kudu ro Bak. Bak anaknya kok baik idiot nak. Lai biasa. Lai gak cukup yo. Cuba pulik latihannya buat calik. Sinang pulik tegak ah. Kok kari aja atik je bola tegak sikit mah. Di siapa raja Pak? Kau tegak ah. Cuba rajarinya. Nah, tu tegak. Cuba latihan. Dia tegak lurui. Cuba latihan dia pak tu. Tegak lurui miriang sikit. Enggak meriang do kaki, meriang kaki. Rapian kaki tu. Enggak mudah itu tegak. Nah, ulang ni. Tu buka kaki tu. Kangkangan. Buat pada kaki tu dulu. Supaya melangkah janua. Angkis Sarawak tak lai. Siko. Kaki tu. Oh. Lihat, modeko kau kacau ni. Ujung jari setinggi bahu. Kau dijago, dah itu. Siko tak. Kalau sinan nampak ada orang. Tagan mesti. Tu rendah selai. Tagan ke punggung mesti. Jangan kata. Tengok pulut senang. Kol tu. Kau. Lelo. Ya. Kau kembali. Ya. Cuba maju ke skor. Kau kemari. Anda selai. Aduh lai cek lo. Kalau jadi tampon tong jangan. Latihan. Lang le. Biar langkah hampang. Tu. Kaki skor cek. Belum. Ya. Ya mak. Pacik kau. Ya mak. Durian tegak. Boleh kau. Apa lu? Apa kau tu? Baik. Aduh, pas. Boleh dua bakat dah. Kau lagi kat berbakat saya. Latihan lah jo pulik kau taruh sekali bara latihan jam bara tibu harus rajin. Mau nasi ya Pak? Buat nasi biasa orang latihan tak. Jadi rancak badan. Buat nasi jadi yo buat dua. Dewa cik, guru cik. Boleh lo ke Pak? Ndak, bare ndak nasi saya. Oh tiap hari Pak ya. Jadi tiap hari jadi. Tiap hari. Tadi lah ada dasar dah Pak, ilmu Pak dah. Cilek Pak. Alah, beko batin lain. Batin. Oh nya pakai batin. Pakai batin, pakai sulut pakai batin ya. Cik lain nampak lalu diingat. Ya. Kalau baraja sile harus tahu jo langkah tiga. Kalau baraja mancak, awak memakai langkah hampe. Mana langkah tiga tu? Serang bela Harus bantik bunuh. ko lah baju Pak. Yup. Tu. Beko pakai baju hitam, Sarawak hitam lain. Nak bantik ko. Ndak. Danggalah kecik guru. Jadi. Kalau langkah hampe, ada pembayar, ada paila, Ya. ada pengunci, ada pembuka. Ya. Jadi kalau ada tiba lawan, tak taluk jo langkah tiga, jo langkah hampe, kaluan mustika. Mustika Lari. dia tahu. Lari dah. Mesti kabur. Tu dah jadi langkah. Dia sama je lari. Keluar jo Ya. langkah 1000. Ya. Nah. Kalau nak taluk dah Pak. Kalau nak taluk je langkah 3, langkah hampe, keluar langkah 1000. Tu. Tu lah nyo tu. Lah. Rasa. Ada.